goetera HELB, Higher Education Loans Board, nechibesa ekyo mwana nkoye wale chirichi tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia komenya skuru golendagera na gwakanese nyomba komenya egento kende abana nkoye gobali constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana Honorable Clive Gisairo we are committed sana aso support abana bagocha Kitutu Masaba egende getangania tabiri mwana ndo bwense gocha Kitutu Masaba wekagwe bursary in full inta abana baito January nitekinega ndereta abana bali bakose school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase skuri yiga kose obakirisi migutras chilamba chabo 0743480999 kose 0782490068. Mwancho mulgera lichinsa ni nyachia bono margoba litukeliga alia echuma chitariki 19 mutinyi 12 mwaka bwa 2025 ekene kionga chinsa nya sencherebo ikiranu jeni gongoro ku Harun Ototo Nyangiri no yitoko bwatera na konza me manyerio niga koroko Wilson Makoli kolendeta ya sebono iga na neya negatia na kwalganirie emagoroba lero mwancho mulgera Tegaira akagenda agakora emyaka ebere kerakora emyaka ebere posi yaye kamutebi amento omwaka oyomo keramwamereri akaratiga amento omwaka oyomo amataya mokuro chinsemo chia mariba koboria nyare kubage gosirwa koreta mubire bwo mwana wabo oyusiritie obugima bwaye asense ya Iraki nyagitari mbara bari qualified nainde tobeke no munyagitari ogweto checkinga onde naro bwate any complication problems. Omwamsiye we wodi ya ibeno moskesivarika gochakia omarobelio obwoko arukia abana bamura imeje wodi yo ya ibeno. These are the students who are being transitioned to grade 10 by January 2026. They are being placed today, and by noon today we will start checking to know which schools they are going to. Abarokigwa bali baikaransa amatem yekrasi igia kianda gosekichesea gochaka kumanya chisukuru bakogenda chinene gusesini ya secondary gochaka litukolia lero. Njumo ligerali kionga chinsenya nigo togochaka nengana yogo chane kurwa chinsemo chia bugeka mariba ebunge ya Kitutu cha South ase amata yo mugaga kaunda ere no mwechana munne magaga yo mwana wo munyaruka gosireda ase ense ya Iraq nigo abanyaka bakoboli abantu bokugania okuya konyara ka bagwe sokya nakubasira elinde banyaka bakonyora enche koleta mu biro yukuru ase ense ya Iraq elibara chikonyoyania aiga ase ense ya Kenya gosobo kolengana no kugania kukomwa esiko yo mwelio ebwenerete mulikito diponi ansanya na mange mwana one goikire igo obere ko talembiri bakaboniga umwana ngatebo tale 13 umwana okule bakonya kongena ngatale 15 goika ko bwenara ichenga eken nekerero kya mayanda korwa ase kenyero kya bugeka mariba iyo gotoke bunga ya Kitutu cha South aso mwana obo Felistas Kemunto omunyaroka bw'emyaka 32 abeteka gusirira asense ya Iraq
no mubiroye nigo sinyire goika sense ya Kenya. Samari tangoro kurecho Kennedy nkaninga Bugeka Mariba kigongo sabanga kamuranja abantu bamuto mwana no ku Felista Kemuntu Kaunda oyo cheta sense ya Irani koligiria bana baye mwana yo galwete gaiga akagenda agakora imyaka ibere kera kora imyaka ibere posi yae kamutebi amento mwaka oyomo kera mwamereri akaroti amento mwaka oyomo akamento mwaka oyomo oyakorete bone imyaka 3 akorete tareine kangana lya chetegaiga ya mateiga yo mugaka Kaunda nigo yabe gitogosemeria kwabo wensi gochia asomwana obo asebono konya basemeiria mange anene chinga kechiga chiesuguku chinga kiare koirana mwana agatuma kere gento keri angu cha gutuma akabanga chipagi chiai wane kere ticket ya chaiche umuntu segenda akorete akamatesa we ticket nge akagenda agachikorage ugo tira stairs mama na butokanira magoro na kire stairs gutira uche karobaigo kamatengende ni gitari gatabambo chandi nchiko genda ni gitari mwana iyo berire gabo amatuka yetato ewe kasasta ya butuko akairunya gitari na ngina nero chite kumuira mudosi atamwirete akanya gitari akabeke rockstein akabeko isi ukurwara kwaye kwa matuka make no gusirio bogima nigo bone amateyo ya borigwe milioni ya munenusu Egetambukiro kiabetege koimukigwa no mubungo kitutu cha South Mheshimiwa Anthony Kibagendi nigo alikaliuko gochia ase chiabisi chia Foreign Affairs abubono barolekana koena na ogosemelia ukuo gutararolekana. Habari ya leo mama. Mzuri. Kwa majina naitwa Shukri na kupigia kutoka Ministry of Foreign Affairs. Tumepokea barua kutoka kwa Mheshimiwa Anthony Kibagendi. Kutueleza kuhusu mtoto wangu kifo ya Felista Kemuntu. Pole sana kwa msiba. Asante. Ni kukujulisha kwamba tumepokea barua. Na tutakupigia tena kukuuliza maswali madogo hapa. Akinisaidie mtoto wangu. Akinisaidie. Okubulia kwabo gochia ase serikali na basamaria bale no moyo bwancha no gosire amateyega. Pesa yetu kwa 1.5 million nyechi nyingi. Ikenere karata metoko changa na tuwe ki 60,000. Gatwale kwa saba political class cha kereno mheshimiwa ito MC Richmond mabungo ito Anthony Kibagendi Senate ito Richard Onyonga momoima mugimerere Doris Saburi abayo no mugabo no ito agitwasabira bakonyo bwenu matakonye tole to mugirbo mwana tunya ko batako mainu saboga mumanyite nge to kwenda Saudi okabaya bana baitu tubwatirane na mama Felista igero mobero yunyari kuira na Kenya nje na represent kurase team Gulf ensi ya Saudi basike bari konye bari Saudi abandi bahiranire Kenya peso amo toso no TikTok live torose group igero to konya bana bai to konya na mama wabo mobero irone Kenya igera nyari koinu kuripoteri yange taseni kia gatembe kuroiga se kenyoro kia Bugeka Mariba igotoki wodi ya Bugeka bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii Elia nenkoro kwa Dipon Hasanya na mwancho murigeria bana bamura gwetani meyamo korwa ase wodi ya ibeno bunge nyali bale chache county ya Kisii abale wakati ya miaka kianda na miaka 12 ni wanyara ko bagwetera mu rubero kwa rokoli tukuri alero mu rubero nyaka bagosirwa no mu MCA wodi ya ibeno Moskesti Barika muri kito Dani Dontiri na mange ukwaruka nekemo kibirengo bine haso bugima bw'umuntu namona asabasaye bimyake meke moroberio nonye nabo ororekanire koganini binyinge gokoreka kubotekana no gukina kweriguri y'ubugima Unanonye kere getambo kere kenene na ndi kingencho na munaso mugusie kubotekana nayo abasa baiga bake kuruase wodi ibino nigorero basuka sigetambo kere kyo nyuma yoko egwa bose migoro y'ubugima obuya bwa masomo nenchera bwenderete gwetanga kuruase binyinyi binyamureo Morobelio okurwase nyagitari yebino inse y'oburayi bwayo mu MCA we wodi yo Moskesti Barika Nindina mawakasi tukuri rero
asa baibuli baria batanyara koira abana kwarukia gose iburu rero ni rituko riabo riarenge bachire barukiu asa omwaka oyo na bateti ng'a kero omoibori gakogenda n'omwana oye ase eng'encho bari twarogete omwaka omotang'ani noyo okabere ekero togokonyana gose nokwarukia omwana gokeaniria omosigo kiagera economy buna yabeire onde taiyo okeroche igo buna bono togopatina abanyagitari mbara bari qualified naende tobeke n'omonyagitari ogoeta checkinga onde naro obwate any complication problems ukwana chinga kecho abo ibuli babo nigo bagokere getambo kerekyo na mono chinga kechiga bagenderete na mirebulio yogokora omwaka na magiga yaye kwaligania aborokigwa babo gosoa chisukuru ase omwaka oyo iga gwa atokonyire mbare batarenge kwenyara lakini gokore gasingia goetera ase obugambi bwaye nande nkoirana mbia mono ase miaka yonsi pina arukiria abana abona amigegete sana nande namaete usenia kene ninche gokonye kama nakonyekire bono iga babeire bagosemiwa mang'ana mayabu na bagwente kogenda komenya nyomba na buna bagendere bakuru nyomba bagende skuru batwara machika abanyagitari baba twabere tokogokiwa na obasemi bole ima ibeno nyagitari ando mugambi onyarire ko bagakoba abagaka bali abagotu bali babakoro bagocha asa abana aba abana bo bosemi obuge kogera konye ndo tokwarukeri kali lakini boniga abana abaiga ngoigu baro basemi borobuya bogochiko barenda gochimutu asichinga kichiabo bono omonene tigamuseseni ekiagera bono nonye twaikagaiga nonye na abana bali bande barenge no gwoba babire no bole mu atari njubye kana rwaruka abana na bange twaruka nkurubotere gataseni kyagatembe kuraiga bino imeye bunge yenyeri bari chache county ya Kisii ritere nguruko Daniel untiri omo wasiri wechisami osikechuri migoso gamba nigayanekire buna gochaka rero nigabarukiwa bali banyaka bagokora amatemu ankichesea aywa soka amatuka makaitire bachaka konyora amarube na obumanyi igoro gisukuru jiri bagochikojara kaba kogenda gose senior secondary asanya kabaga koenekia bune mirobili yonsi nigo yabekire boikeranu iyo koenekia buna koika omwaka bwechirubere na 29 na bala chikonyara kaba goikaransa amatemu abo amanene gose ndoranye ko bagochikonyora bagoso ekerengo kelikyo mwelio kyo murobili OCP musike migoso gamba niga kwanya gachinga ingale kwana igachinga kyanya kabaga gukirana asomo yego bekirwe goto kwa barokigwa be University ya Kenyatta. The sector has begun to prepare for the monumental shifts that will be marked by the entry of the first cohort of CBE students into higher education in 2029. These are the students who are being transitioned to grade 10 by January 2026. They are being placed today, and by noon today we will start checking to know which schools they are going to. They are due to transition to our universities in 2029. Ladies and gentlemen, this new generation of students, molded by the competency-based curriculum, will arrive with different skills, different expectations, and a proficiency in practical application and critical thinking. They will demand flexible, multidisciplinary, and technology-driven programs. I look to Kenyatta University as a recognized trailblazer and market leader in education to set the standards. The university's demonstrated commitments to adapting its curriculum and embracing digital pedagogy must now be accelerated to ensure a seamless transition. You must lead the way in curriculum alignment, infrastructure, scaling, and faculty retooling. This university has the history and human capital to manage this transition successfully and to demonstrate to the nation how a modern university integrates primary and secondary school reforms into a world-class higher education. You must and can be the benchmark. Ladies and gentlemen, back to the class of 2025. You are graduating.
Amonjo muligeli mwamsebe ward ya Kisii Central Omoske Wilfred Mwanyenye Yoge napoigo mujumbe kwa bunge ya kituo cha South Omoske Anthony Kibagendi ninga bagendere gusingerera ase esegeto yabo amo nokubolia kugosirwa kwaye Omoske Dr. Fred Matiang'i ubukugania kuboli kero kibara bwense sabo chale bana mwaka bwekiri bwena 2025 ebere bakwana ase moyoga ya matanga ime ye ward ya Kisii ya kituo Central eka ebunge ya kituo cha South abera niko banyaka bakobolia agose bakogosereria na kurege tidigo cha sebali bararakane koba maminja ya omorayo yu gosoma konyu wo murai bwekiama gia Jubilee Omoske Dr. Fred Matiang'i Ninjengire fara yo goite maroko intwe abadote neina Mheshimiwa Kibagendi bera alia suli tosuka aba kusitu NCP watabire tole nyuma ya Matiang'i ngori nyuma ya Matiang'i tu NCP aba kiango higa bali bakuna koli Matiang'i ebigocha nande baraba kusi sauri yao emeringo siye kwere obwata mokoreki diu kingo siye kugore Fata kakini jengire sara yogoyi. Na intwe omagusi tolu nyomba tu akajikula jeto jote binga pa. Yani yoko gamba aliso ikura ikire 1626. Toka 1647 48. Tomu bugeta jikura 1040. Kemana kwa nganta isaini. Oriyo koli Matiang'i ebigocha. Sauri yake aligisoko. Rero tuateba gaiga sawo sibwe kanisa Matiang'i nero tokoreki. Matiang'i nero tokoreki. Oyo minto Kibagendi obero. Itutu aroni manyete nenywe. Wewe patie huyo mtu 50 million aweke kwa bank aende kufanyia biashara. Hapa Kisii Duke, nataka unisikize vizuri. Kisii County na Nyamira County. Wewe kama ni senator ama governor ama mjumbe ama MCA, kama hausupport Fred Okengo Matiang'i, PO Box wapi? PO Box wapi? Hiyo report ninaomba ifikie kila mtu. Na watu wasifikirie wanatutisha. Abanta amoroche mbatogose. Sisi tunawaambia watakuja hapa na hizo pesa. Hawa watu wetu watakula. Naende bagocha mwacha sobonge. Mwali kibese ekyo. Kibese ekine ekyeito. Ekere mwalire. Bako bataimoro kie bichara mworokia. Mwachibwata mogokora koruo mwabatebi 1 akia sengenjera matanga tinta etiko kuana mono. Lakini Ruto tonyarire baminto. Our enemy in this country is one William Ruto na vifaranga wake, si ndio? Na mimi niambie wale wanasimama kura, kuanzia vijana hata ile kijana amezungumza hapa vizuri. Toli gichikura sobu ororo. Na mwanchomo ligarali abana bodaboda ningo basegetire ko bwatia amachi kwa para na kwa maiso na mochinga kechika cy'umutima ko aya niga kwanwa amo no mo president wekiombe kia BAK orosagia rwa Nyamira aserieta Dominic Babu chinga kia nyakaba kusanga amo nabo bwatani korwa ase sector ya bodaboda na gutuma muligeto Paul Kapokara gukwana chinga kyasangamo n'abagendi b'ekipikipiki nane kurwa stage ya shifling imeyo muchokeroka nigo munyakerogo yiga wikembekeri ya PK kurwa se county Nyamira Dominic Babu atebira umurubiri yiga uratkunyaraga bako kagendera se county ngima gwagera Nyasaye mbuya mono asato rusina asato ikiri bondo yengokora togochio mwaka ritugorara twacha se stage ya shifling bodaboda ye ime ya Masaba North twacha gochaka na barabo yende goro kwa alia Christmas ekitwa chakire na ana bawishe Merry Christmas exercise muneke kegenda da close the county more than stage 30 ngo achire abanyagero bongolonju ngo abara abandu babe ndogoro ka early Christmas nigo hanyare ko bagakubabuli abanyakiro kuri stage kwene kibona ngo tumeka bari bisagwa biri bagendera ko babakubosirania unekire ya moyo kubeka umusaso ko cyase cyamate cy'abagendi b'ekipikipiki chinga kiciga cy'isugukum again now all the chairmans but all over the stages across the county across all the sub counties whatever they have saved we make sure baira bandu babe Christmas na baro baragere buya as one way yokoronga kingwa korete ga stage yao
bali batabwati na baro koro kimubwate weakness yene go mwaka orete kenda stage emware gokorera chinda babu uyo nyara kabaga gukwanira nchira umwaka ugigo nyara kabaga gutwara sikane gatiye byombe bya boda boda igaberanira ingambiyana n'abanyanyimba bali bati nabo ko mwasokoreta omurembe yendukorenga na monere agendera kabaga kubulia abagendi b'ipikipiki ko wachingaga kinyororo kwene kibunana barabwo ngori bali bitoki birabakonye kwegendereria hasobogema chishunjire cyaba keroka ga ibirisa tonenga ngwa kerosi yezo itokira idembo ya mwana twa solo dinere abantu mbachaka kubwata abantu ofyofyo nje mune president ye county yengi mana kana to nebwenza abwatu county nande jineji ngaki abantu bakwirigeri school fees nonye nabo bakubwatu wata registered na kana bali kichibesa ba register ngora bonega chinga kijiri kumundare gutume kukirimiti gose ukiritimba yo kwanga iso mwana boda boda mwabo njete tune na wakati ikonde bwenzi yo boda boda nari na about the freedom yo kolega asiandons under article 37 ye katiba ito ya Kenya na bokora boda boda andons na ndo register endero kana bantu mba register ba kwa time je na rude grace period mune president ya PK 3 months omwali ojeni gagenda ko bakubulya abagendi b'ipikipiki kwene kibuna chinga kechiga chimereka Yesu guku ngo babale maiso kubwatikana n'amabe ali akoletwa mahase ogotabwatia lichiko munatoga ndete kokoba abantu je Christmas na igure jibibi cyagire ko ibuna ode baba driver baito babe cautious nebindo mbiro biritu adebete aba riders mari bajagire ko rati to kwano jasekete chitaya to abwatu exhaust oligere liyo taya igora abantu babwatu baboda boda bange bare tukoti bari wakwe fine yitajiri babegete jipikipiki nevi exhaust amangana yitajiri chitali rigo chirindu agete marufuku account yeto ya Nyamirenge ba tigabantu babege chitachi anomo eginko report rigeta sinikya wanchite kyagatembe kurugi Gastin semechega che sub county Masaba North me county Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp okara mwanju mulige wikira gwetoka na mutimo mukego tokwirana tunyara kwa tokonyora amangi aseke nga chinsenye gatosuka cyare Unatafuta shule bora itakayomjenga, kumlea na kumwendeleza mtoto wako? Karibu Lucky Star Educational Center, mahali ambapo elimu bora inaanzia. Tunatoa elimu ya kiwango cha juu kuanzia playgroup hadi grade 6 tukiwa CBC compliant na tukilenga kukuza uwezo wa kila mwanafunzi. Lucky Star inajivunia mafunzo ya kompyuta katika maabara ya kisasa, chess, karate na swimming kukuza akili, nidhamu na ujuzi wa kuogelea, usafiri wa uhakika na salama kwa wanafunzi wote, ada nafuu na zinazolipika, madarasa mapana na ya kisasa, walimu waliobobea, waliofunzwa na wenye ari ya kufundisha, mazingira tulivu na rafiki kwa kujifunzia, vifaa vya kutosha vya kufundisha na kujifunzia. Usaili na usajili wa Januari unaendelea. Mlete mwanao katika shule inayojali mustakabali na mafanikio yake. Tunapatikana Kisii Town, eneo la Jogoo, kando ya barabara ya Kisii Nyamira, mkabala na Kenya Power Substation. Kwa maelezo zaidi piga 0715245923 au 0719594048. Lucky Star Educational Center, kituo cha umahiri. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Gusii Excellence Gospel Awards, Gega Awards 2025, second edition, bigger and better than before. Happening this Sunday 21st at Kisii ATC Grounds from 2 p.m. to 8 p.m. Entry is free. Come and celebrate excellence of Gusii creatives and other entities.
Karibu mwancho muligito kandara na nsemo ya kabire ya kionga chinsebire ABC iyomo lingoli budget was controller of budget nigo ya nyale kabage kubatuka roboti na kwa nakia buna nigo chi county chinyingi chitaratumika enibo yabo buya ase ABC ya nyale kabage kuboli chi county chi kunyara kabachi gwanjirana koringoria nabo gukirania chi budget yechio ase birengo biri bibwenerete. There was very little development expenditure in the first quarter for many of the counties. In fact, over 20 of them had zero in development expenditure. But the reason why this is happening, and I think everybody who's listening should take this into account, is that the budgets of the counties are delaying a lot, which is against the law. In terms of the Public Finance Management Act, all budgets from the counties are supposed to have been approved by the county assemblies and forwarded by the governors by the 1st of July, so that budget implementation can begin immediately. It's not enough for us to complain that Treasury has not released the funds if we do not have a budget which can enable us to absorb those funds. There are some expenditure items that we would want them shifted from recurrent to development, like this medical insurance we give to the poor people. Currently it is deemed as recurrent, which then means we don't have a huge legroom to expand the number. Secondly, this expenditure item on free porridge for ICD learners, again, it is deemed as currently. Na mwanchu muri ukolera nigo abarai banyara kuba bakorekana kumegerera umonogeri bwe bunge nene wasomo speaker Moses Masika Wetangura ase omoyiga abwa matanga yakomwenie mumromo abasirita James Wetangura kolengana barai yabo Mosika Wetangura nigabwa ntakwaye gwali baga lya bene na masikani lyanya kabaga kora emiremo yaye ya bene buna omonogeri bwe bunge enene na inde omurai kurwa ase chinsemechio chia Western. Speaker wetu wa National Assembly, this community has invested in you for over 40 years. Over 40 years, nakumbuka wakati umeanza kama magistrate 1982. This cannot be in vain. At least tumeinvest kwako and it cannot be in vain. Tutaendelea kusimama na kutembea pamoja na wewe na kukuunga kwa mkono kwa ile yoyote ambayo utakuwa unataka as our leader from this region. Because hata huyu ambaye amelala anaitwa James Mokwana, lazima kuna mlongo. Even twins are born the same day, but one must come out first. Tutasimama na wewe mpaka maneno ikuwe vizuri. Na niombe jamii hii, kina Makali na wengine, kiongozi anajengwa na watu wake. Kiongozi analindwa. Na hakuna kiongozi malaika. Kiongozi yoyote ana uzuri wake na kuna upungufu kwa sababu yeye ni binadamu. Cha muhimu ni kuhakikisha kwamba mmemzingira, mmemuinua ili aweze kuleta matunda mazuri hapa nyumbani. Mimi na wenzangu tutatembea na yeye usiku na mchana kutetea heshima ya watu wa Bungoma, na hakuna mtu atatutisha ama kutuyumbisha. Mimi ni mama, nimechaguliwa na watu wa Vihiga County. Ningependa kusema wale ndugu zetu ambao wanapiga makelele kila wakati kwa Papa Warema, kila wakati kwa Musalia Mudavadi, sisi tunasema wakuje tuungane, tukue jeshi moja. Wewe ni kiongozi wetu, wewe ni speaker wetu. Nimesikia ndugu zetu wakiongea hapa. Nilikuwa nataka niambie watu wa Bungoma, huyu speaker ni kiongozi wa taifa. Na huyu speaker naona ni kama mnataka kufanya maneno mengine hapo kidogo ya michezo. Huyu jamaa hapo mbele, sitaki kusema sana, mkae rada, kae chonjo. Samna hiyo. Manchu muri kirabu na tokolera mangana mayeke onga chinsenye magoroba iga ya lero hose echume iga ya lero cheni ngoro kwaru ni toto nyangiri kuransa memenyelio ni to kuransa mo ya transmission ni watu bwatera nere akorkunga dijatsen hose Kevin Ongeri na igo ngogan dio kwenda gutwara obo tuko obuya na bogo boli bya myaka Tembe TV ekionga kya mamusi.
esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical